Dr. Tangodo yarangirire Uthman Kadiri Jr. Nkomusingizi w'Akaruuru ka NRM mu Hoima bwanyuma yo kusinga abandi batano n'obururu omutwaro gumwe 1318 obukozire bicweka 53 n'obutonyezo buna aharigana. Therefore declare Mugisha Uthman Mubarak, who has polled the highest number of votes, 11,318, representing 53.4%, as the newly elected NRM flag bearer for Hoima District and Ossified Chairperson by election 2023. Ogwakoratirwe Savana Muhumuza Vicente wasi omurundi gwa katano ari kusingwa Akaruuru kandi ari kutunga obururu 889 na mushanju obukozire bicwekana na 2 aharigana. Abandi abari mu John kwemera kansara wegombora ya Kiganji atunjira obururu rushanju 20 obukozire bicweka 3 n'obutonyezo buna. Jackson Murindambura obururu igana 26, Moses Mutagwa obururu igana 13 kandi we Samuel Chakadongo atunjira obururu 6 bwonka. Kusima abantu wa Hoima district habo kwimukira kalyanyu nirira bamula Akaruuru kubasima mu ira kalyanyu lihuliriwe kandi mali yaturuka kusima NRM Electoral Commission hamuna NRM party. Uthman Kadiri Jr. ashabira babire bamwesimbireho kumwegitaho mu Karuuru kabona okugira ngo NRM esinja abandi. Tuyo enyawukana itubaire tuina itwene hati turwane kura mu flaga yaitu tuagira byamu mu Karuuru kebiro byokwezi 14. Maxwell Kaboyo rukora nka Ceyamaani wa NRM mu district ya Hoima ashabira basinjirwe obutija nkabatine kigombe cyona. Kandi obusibuze president mumunihire kwija mu Hoima nuko officially akwate flaga ya NRM. Abantu babire baca bejumbiro mu Karuuru aka ahabwo kuba abantu emitwaro 8 bayihandikise emitwaro 218 nibo bonka batira Akaruuru kabona nakaza kuba ha 2012 by'okwezi kwa mwenda kandi President General Yoweri Kaguta Museveni naija kwijo mu Hoima 2012 okurunda Akaruuru ko kwasire ebendera. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.